또 하는 레저가르서 인자기 닝 덤바 마퉁데기디 constitutional 쳔독 쳔진 state reorganize to we ai 하이버기 power 피버다니 마도 에터니 타임 헤터 또그네 하이버디 supreme court 네 야로야바 아두나 쿠키 조기 유니언 테리토리엄 방가나 하이버치 오톡드레 아두가 나가기 춤바 홈랜드 아마 अपन मैम तौने आईने यारोदबनी ओथोरई मिगी डिमांड ठीक बगम देदना समुद्र मयादा बिल्डिंग साबीरो डिमांड तब याय फंगद्रा नुमिचे नोंचोलोंदगी थोलु यायबा फंगदी फंगोयदना फंगोयना अखोयना नोकनाबा खोनाबा नंगलुदे हाइबदी यादे मी अपामदो नंगे सिबो ओयगद्रा ओयरोयद्रा अखोय पुन्ना लेमिनाबना फब्रो हाइना सगतमिनाबता याजोद्रगना मोयगी पोतो तुम तौरे अदुगी मरग सिदा ngasai हाइदिन अफाबा साचोनम लेरबो कांदा सिदा होजि थागालकपदा खरा हाइरि बीजेपी ना हेक्ट लेपाके दमता सैक्रिफाइस तौदना सेंटर द तंगनरगा होजि थिको इबनिको मसिदा याद्रबुदे अखोय मामचंगना तोकनी हेक हाइबदा अवनबा हौजिके नागाकी एस्पिरेशन अदुगी मयामदे तोखरिना हाइबा नते हौजिके ओइबसे अखोय शॉर्ट टर्म कनोसे अखोयगे सोल्यूशन से मसी बीजेपी की खुत्ता लई अदना बीजेपी के मथक्ता वार तगदन वारैदि मयामनो मूवमेंट हाइबिगे मोंदसु थागलेबा अदु खरा सुचुमब्राइन खलेबा पॉलिटिशियन सिंग लेरे शासन भाग लेरे हौजे हौजे लेरिसे बीजेपी के एमएलए कॉन्ट्रैक्टर कुकी की तरह तो थनमगा थम अकनोगे बीजेपी की तरह थनमगा कुंत्रा दुना सरकार समंग मगा सेमे मोन मयाम सिलेक्शन नबो होनबा तब मयाम तानरगा ngमद्रगना अखोय पुलप तोए हाइने हेक हाइबदा खतंग फॉर द टाइम बीइंग होनबा अदुंबा पोट अमदि लाकनी अदुना पॉलिटिशियन सिंगी रोल लेजिस्लेचर की रोल से हौजे हौजे की ओनेदि ख्वाइदगी चाउगी मोगी रेस्पॉन्सिबल से मदु तौहनबैदमता प्रजा मियामना तक्सिनबा पॉलिटिकल मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट हिंसा याउदबा जुन 18 की डबल जुन कॉन्ट्रैक्टर कुंबा माइनसांगन अनि इताततन हाइजरिबसे मदुदा असेंबली थोगाइची पॉलिटिकल पार्टी मैथासे हाइब नतबा मियाम मानरगा अखोगी प्रॉब्लम से दिल्ली नोइन थोन बनी हाइदना अकन मूवमेंट नम तौरकांदा अखोगी एमएलए सिंगदा तक्सिन डेमोक्रेटिक मूवमेंट तौरगा पबुंग की मीटिंग दा हानबदा कोई कमाइन येंगबे हौजिकसे होय कम्युनिटी कोई रिकॉग्नाइज ट्राइब कुंट्राइन तामिनरिबा खुंदामिनरिबा फुरुप मैमम तामिनरिबा कोई स्टेट सिदा आई इंट्रोडक्टरी नोक्टर सु कतंग हाइलाइट तौजखिबा ngasi gi selakcharaga naga gi kuki gi akogi maitai ge top mayam gi views hai tare mogi cultural political kano se identity within manipur se adu makoi gi views de da akoi gi pabung gi oiba kari meeting thambini amna phajaba topic ni relative se manipur integrity versus naga movement again versus Kuki Homeland asida manipur integrity हाइबेसना मणिपुरदा लेमिनरीबा अपिक अपिक फुरुतगिना चौब फुरु पुलपना कुंथ्रागा मंगा कुंथ्रा हुमदोयना चिंगदा अदुगा तंपाक्तना मितेम चुमति पांगल अदुगा तंपाक्तदी चिंगी चुमयाम मम रोनले मपुंग ओइना चिंगदना नागानी हाइदना खंगना घरबा कुकीनी हाइना खंगना घरबा अदुगा अनिमक्ता यावदबा मयाम ममा पुल्लगा कुंथ्रा हुमदोय लेबा मपुंगदा अदुगा तंपाक्तना मैते अमचों मैते पांगल असिलेरगा हाइरिबा कुंथ्रा मंगा असिना सेम्बा असिगुंबगी अपुनबा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी असि काइबे यादे हाइदना मयाम म तौबा अदुगा सोंदं नाकंदा हानना ग्रेटर नागालैंड हाइरमगसु नागाताबे एरिया मयाम से मसी पुंजिनगदबनी हाइबा मतम मतम की मतुंगिना वाई वाता होंदोरगसु रंग नहांदा अखोय पुनमना काई खुमनजरिबा ब्रदर टीएच मुइबा लाकपद मया गतौरिबेदो अदुदा मोइगे चप चाब स्टैंड तब हाइब तारे फंगो फंगदबना अमनिको अखोयगे अदुगुंबा नागागी नेशन अमा यूनिक हिस्ट्री अमा लई हाइदना मोइगे रोंदादा तौरगा तौबा अदुना नागा मयामगे अपन मसागलनबा होनबा मदुगे होमलैंड अदुगे अमु ngarang namda hanadigi tharum leibo oragasu
May 3, 2023 dagi lakpaduna May 23 da numapani tarani leraga Minister ani yauna MLA tara chen Kuki Naga ni haibasing asigi moina openly Manipur ki manungda akoi metaiga tinaba yararoi akoi ki separate administration aduga later on moina akoi ki union territory in the form of akoi ki legislature leiba adugumba ma tanbegi wafam ma lae tharumudi hanan tawrosu moi open orakpase official orakpase moi MLA tarasina me tranithoi aduga 2023 sidigi oira masigi phibam sida laire adu ahanbada amamam oina haraba Manipur integrity Manipur ki unity and integrity se kaibe yade haibisi masi thugai gadaba mali haidana chingnabadagi lihan hanbada ekhoi gi 1997 gi August 1 da matamdugi government ga ekhoi gi NSN IM ga government of India ga matamdugi government of India amsung NSN IM ani gi dialogue ama lakpa adigi ceasefire to bana micha first day of August 1997 Maduki Port adu lakpadagi adu mamangda matanga haijaga hanadagi territorial integrity si kaibi ade haibadai gumpam oiraga linkatki ba All Manipur United Clubs Organization amuko I founder president 1993 da February da aduda lingbani 1993 ki linkakai ba All Manipur United Clubs Organization FC Jati Punamak Yawi, Naga, Kangbo Yawi, Pangan Yam Yawi, Kuki Yam Yawi, Kogi Apun Boina, All Manipur United Clubs Organization da. Agi Matunga Konanga, Pangalichil Long President, Oigare, Adigi, Yang Sosong Koire, I don't know Oigare, the Tongan Ba, Adigi, Kuki Gisu, Madura executive member or the Nazi Susanpo da Ladiba, Mesco, Taurama Colomba, Mayamuma, Taure. Aduna Pula, a territorial integrity, the Mutaling of Asina. Adumba, past August 97, da Nagaki territorial limit, Leraga, Cheese Payargi, what is Harakpasida, I quit the Sokadra, Haibegi Mamiduna, 97 gi August Marida. Quite is our about. Jose Pawa Madu Yona Satri Habiye, like Manga Helaba, one Maxura Asida, Adumba, Reli, a chop of Machatana, Manipur Kaibi Aroi, Haibawarep Kaya Laudana, the integrity pillar Kaya Kangi Bunda, Yingdana Tobukot Pase, 97 to that later. Adudegi di 2001 da, Wari Sanabada, 2001 gi 14 June da, Bangkok da. So it on the ray, Haivisi, Matiana Nakanona, Engonda, Aina, Hanba, Tabasai, or Karinabu, Tamul like some Lalip, Congress, Hanigi, Finance Minister. At the Mana, Engonda, Laktana, Ivomani, 14 August, Mantanga, Matatulaka, Niko Kabar, Hana Pyramam, Hindu Kabar. Aduna, Smaitana, 14 August, and Saipunga Mamakai, Adwaida. Bangkok ta soi tawna gare aduna nangna nangi nasana na amukodo aduda mutang pau piro adu khara moment tawdadi aro yabsi hana na hay mutamda MPP office tale brother ojo ga phamine adudagi che court ge chwala gan adaya kanu ka ga tel da amuko ge official ga nungdang waram sida tang tram marigi nungdang waram se chal so chumane tore na zada mukogi leramiba matamdagi executive puba president secretary puba mayam aduga tawraga press conference ma tramarigi ningdang walam da tawreba aina mayai pamme pawungi boya me yaure udoi thongam yaure arke anan yaure dhanbir lasam yaure koi manga taru adudagi आज तक की मी का सलाकनी अदु मैंने 14 की नंदांग ला चंदा तो तौदना तौदे कोई शुम बम लेरे मरबंदर एमएलए पुनः मग रिजाइन तौदबने अदु तौदबने कोट कदबने हाइदना एमपी सिंह रिजाइन तौदबने को कदबने हाइदना कन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौरे अदुगा तरा मंगादा लीडर्स मीट हाइदना मुको न सेलगा अदुदा
lup manga maroi na ipsa ki jadu mani ka dilip ka yawi aina ningsing bada sanatomi ki mantop ta tawbani adudigi atai te mama yauraga lup mayam yauraga leaders meet edana tang trangas toraga taram ngada without territorial limit aina hairabani na aikoi ban torasi haidana 15 gi nungdang dagi pung humdra ka nithoi ni aikoi ko bus ai samuna propose tawuni adudigi tang train pan gi pung taruk ta loi dong ne ba adugi nungdang do de emsu na aikoi ge kanona hojikti BJP da yaure premanandana moirongi amuk lauthokna emsu na pung taruk ama hapchilaga train pan gi nongyai da loibagi strike chi tawre aduda aikoigi tang train pan sida loibun michida ni ko iran thokadoripse adege mam dona ai chanu pilo hong machu tang trama pan na thokpani adubu maga do ai changdre chanu pilo hong ma do pung ama khak yairaga kalphu manung da ko pala ni khaksa ga yamong ta da do oire aduna adumaina tawbadagi te tang tar ni pan sida assembly mai thare khambangam de ko ai de mai thabu khotpu ji kaya ai pamjada bani adu oraga su ai being a sana advisor am oina adu manunda am kom sung luk manga hairaga pulli ko matam du da maming thon sem dring edani am ko eraga luk manga sene ipsa adi am kel ni ko adege am su UPF haiba mari siga aduga hojiki ipsaga amuko ka tarukse adu punna amukom sung loina luk manga hairaga sum chatpaduna ai tingi thodo no do mayam chi torab kanda July gi tang ahumda yusem semdorimni July gi tang amara anira edu kaure aduda ko gi tay udoi sina arke anengijum dani thana jawgon ore su yawi ada samo ai ko je ko luk manga sina United Committee ma sem da dinu ngai roi hai mi hai di chum amuko gi matung in medu maledra adu de parpare United Committee Manipur he hai ro da na hai gi bna ba adu nongalaga tang atang ahum do rang mani ulai ahum da jadu mani gi yum da mali ai de yauti adu da United Committee Manipur ai no sem gara ba adu dei di amuko am sung luk manga haram da to ga yu sem hai da amuko rom de gi odoi thongam nang convener oiro ipsa de gi jadu mani oira aduga moi mari sigina UPF ki ratan khamram ratan mari tawrag manga se motina na moi romna mari ne ai na mani mage na mani haiba duk malaite pola manaraga e hochi tawbedegi di ma am political party chin chai kai dana ko kai dana tawre pola mak for the first time in the history of prithvi da haibi ne Parliament natraga assembly mai thawai se second world war gi matung da di Manipur na han bana ba second world war gi mamang da di German da communist na parliament thogai bi ge adu da khar le gi ko adu ge he matung da second world war gi matung da di Manipur da assembly mai thabe se machine han bana ba adu gi matung tamaga ngarang na Nepal da su tha mani mamang da mai parliament ga mai thari do mo chidiki para lo ki jan aduna adu go megi tawdana without territorial limit matam da BJP ne pali baspai na July kuntareta oramane subject to correction ko yega banina tarik no si kaule do kuntareti mali ada without territorial limit haina haibado territorial limit laitana ceasefire tawre habedo lauthok le roll back tawre haidana tawe aina thamningi si wadili ri si karigina Manipur ge apunba unity and integrity mukta jun uprising and unity haidana tawgi bese muko aduga muko na sem gi ba club na torga yu sem hai besna hojik ani si entity tongan mo ina lerga so ko gi territory integrity mukta di amuko then yu sem na amuko na 1993 de gi pokpani ai yanan ba founder president then yu sem gi na 3rd July 2001 da pokpana ba aduna ani si sem ga lai be gi maram se haurak phamdune ko masi Manipur ge oneness oiba amato oiba chingtam punamak jati kunthra manga se masi khoi amato oina tawgadabani masi Bharat Sarkar na namthabe yaroi haidana June 19 ge thodok tu khoi Naga gi mathakta tawge banate NSN gi mathakta tawge banate government of India dan adugi followed by mapan muk leraga
2010 गे दाइदा ब्रदर मुइबा से मु लाकने ने तो बदन सागी याम सागली बनिना मसी चुमोय हाइदना गवर्नमेंट दा छिरि बोबिन रुचिंबा गवर्नमेंट सिदसु मायाम प्रजा के प्रसन्न तो बदेगी मासो अदोरति इंडिया गवर्नमेंट ने चंगन दबा यादे ना प्रणब मुखर्जी अदुगा चिदंबरम अदुगा एंथोनी अमसे अमना होम ने अमना फाइनेंस ने अमना डिफेंस ने अमसिना स्पेशल एयरक्राफ्ट मम थारक्तना भोबिसि कौबनाबा अदैदा अदुई मतंग दना खना भोबिबु थौना पयाय सा अतै फतबले रंगनी को अदैदा अगे प्रजाना याद्रे हाइबि नमादा अइदि चंगनबा याररोय अइ लौगे लौथोक पियु हाइदना तौबदिगे अदुगुंबा जुन 18 गी हजिके जुन 2010 गी ब्रदर मुइबा चंगबदो मतमदुदा ओइबा वखलोन ब्रदर नागालैंड गी कायना तौबदुना मदु चंगबने इरांग थोकनी हाइबदिगी थिंगी अदो हाइरि पुनमगसे अगुई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गी तमतने अदुगा अमुक खतंगनि चांगदो केदोरे अदुगा अमुक नागा मूवमेंट हाइबसिना मोइदि खर सांगना लेजराबनी अदुना नागालैंड गी नागा अदुगा मणिपुर गी अदे असम गी अरुणाचल गी स्वाइदसु मतक अमतंग होगे होरेन मु हाइसु हाइगे नागा इंटीग्रेशन हाइबसे करी हाइरि बनो हाइना 2001 गे थौदोक्तगी मतुंग चै अनि अहुम लेरगा यूसेम गी कांगबु उमना अखोगे नागा अखोगे मारुप ममिंग पलरोय सिग्रे अदुदा व्हाट डू मीन बाय नागा इंटीग्रेशन हाइदा माना नोगा फागे तोयबा Naga integration means disintegration of Manipur. Haraga. No ever. That means Naga integration had the Manipur disintegration, Assam disintegration, Arunachal disintegration. Oh, Haraga Madi Pagio and Hibanico. Other Tauga Manipur like Hidra, Mantri Arami. Haidana, Haibaduna Madugi. Oh, Makata, but I Haraga. Okay, Pabanga. Aduna, Naga integration, Naga Punchin Bagi, Matanga, Lakpa, Matuakona, Carmina, question to give to give my mamma. Aduki Kuki Homeland, Gidi, Chai Animakaigi, Friday Emile Tarana, Lautopa, to Mayam Polo, Torpa, do I am the ship. Okay, Pabung, thank you so much. Yam Pazava, Kogi Amutang Haitare, Kogi brief reminder, Oina. Manipur gi integrity gi damakta karam haina stand torokiba even akoigi mass public protest of June 18 si thokiba akoigi the great June uprising unity day na yamna akoigi emotional oba date amo oina akoigi modern Manipur history da adumak akoigi mayek nam lana le hawraga da ba dugumba bit ama khangni karamaina hawrakiba amako amasung mahaka chatmin na ba loop akoigi mari mangana adegi mayam apun bana india government ki mayokta Manipur gi integrity kaiba yaroi haina protect tongna be damaka changsin minarakiba punna adugi historical gi haurak pai haitare wari paring ama pabung nasu akoi mayam puna maki reminder in thambire thank you so much aduna Manipur ki integrity ki demand se karino hai matam le yam sensitive oibe issue ma ko orak pandana koi Kuki Homeland gi demand karino Naga movement gi goal aduga greater Nagaland gi idea karino hai ba puna maksi loina mak akoi sigi route che hai ba tare swai areas na yena bi tanja du de anu mak lau da ba yaroi ai oja jalanda pabung aduna akoi gi hoi yam nungsina ba akoi amana ma every khudimak ta respect torakanda hai ba simedi akoi gi equality amasung akoi peaceful coexistence chauba dugi tangai fada potam di oigene aduna lakning basi akoi hujiki irang ge tholakpadegi mai horakpadegi sigi pochima oi social media kai ka akoi gi laide akoi gi back in many years haitare akoi social media gi platform gi si yamna kanjingai mobile phone gi ho haitare si gi kano se laitingai mangda koi gi greater Nagalim gi adagidi koi ngasi Kuki Homeland gi talibasu hana dagi sagalaga lakpa adugma makoi gi mayam ama haina bam lay pre plan adu da mayam am lay haitare akoi gi Manipur gi integrity da threaten orak pa chaungna anu sigi matang de pabunga laktaning base overall loina kudamon harakanda Naga's demand for koi greater Nagalim aduga koi gi Kuki gi Homeland si se akoi gi historical and cultural perspective of Manipur stay yeng kan high posting sipu akoina justify to bra justifiable oibra kamain thambini ko Mase hoi khana baya justify ti oiroi doribani yanan mada Manipur de kai baya de mase yaningera yaningoira 1949 September kon mantoida matamdagi ningthau boda Chandra ga Bharat Sarkar gi mihut ka Shillong da merger agreement ama tawgibadigi matungina Bharat ta tinchin gi Bharat na loksin ki Madugi agreement adugi maming da Bharat na loksil le haibati di record na dum sakini ko matamdugi
Deputy Prime Minister na Assam ki Governor de Irakpa Manipur'S 15 October dagi aikoina take over tawrabani administration chigi wai chama haiko aikoi gi kano gi taragi chuna phongba the Manipur papers haibisida mayam ama yaure aduna Bharat na Manipur singara dominant of India na agreement ama tawraga phajana thambigani khotpigani madu hek tawbadagi the sovereign state ani wali sanaraga laugi batu state ta samadi manana thumgadab natrada na India gi part amo ramnina nang India gi unit state amo oiro hagadab na ba adu nataba namna hantaba ta class state oina part 3 ba konani 1950 gi 26 January constitution chapter numite gi part 3 oidoina ba adu mamang 15 October dagi na 25th January 1950 bauba machet khatang se mi kharani se machi part C bauba yodrim na chief commissioner bi thak ta thamimni aduga part C gi thak ta mu lere aduga territorial council aduga territorial assembly 63 da aduga 1972 da tei ka chai kolum do gi matung da india gi unit state ama ana lakhrim na aduna sigumba akoi hantan yang mache hoi nanga aga punmana le so che sida soi tawna le che ko ena themaga khollaga kehelaga namdana tawraga loksin gare o nanga jo phammam chida phamu koi le riba matam ni state kun taraga tarini pan mu le bedu da nanga chu state moina phamu haidaba adugi port adu da tawbedege khoise adum tawre ba aduna hoji ori ba Naga integration ki mata naga taba mayam pulaga naga lim semgani Kuki taba mayam ge tu tawani ada mete inchu mete pangul lemuri ba singjana Manipur kai bi yaroi haidar mayam mu tawri ba aduna punni yang mata kai bi de chungam ngamoye thugai bi yaroi he ngamdana Bharat Sarkar na Naga singa natraga Bharat Sarkar na Kuki singa tawdana piba kanda Manipur'S hingmoya ba mata prithvi leya ba June 18 na Saki Oiharabani na Manipur'S Kaiwe and June 18 the Kaibana 3 Territorial Wari Hanabado without territorial limit Haibani of Sitasuka not the we are Haibana Adu Bahubada Adu Kalabaduna di Manipur Om Toe Gayana Haibedu di Bharat Sarkar Laido Somande Maduti E Nalakong Cheng and Masu Oito Oyaba Pacific lady ma machine yang kare India no kai na pang to we are to bu sunga mo to su to ro Mizoram da Indira Gandhi ra Rajiv Gandhi ra aduna air bombing to bu hojik phoba Modi na chairi midra ko de du to ro ya na adu mo bu to re na ko ke lament we mi ga na na lo re dam na tro to ro ya ba adu Pacific le ba ma am sina India da akan na to kan chung kai ro ya chi bu de ai tha je ba but somningai chawchana chumyanjal de akoi machen lemina bada nungaira oidana aduna bhap tanana bagi tamta mamang de so aina kinchenge Manipur Bar Association di president oi bahan matam 2005 tikina saben bawgi sida September marida press conference ama tawraga September manga da Naga Unified Territory matang na question taweba madu Morung Express di Morung Express Nagaland the Pongba adugi first front page da yaweba aina haire Naga integration of Chikarino I with the Sagi Hanigi Minister Naga Marupamana Haiger Pagiwena Naga integration means disintegration of Manipur, disintegration of Assam, disintegration of Arunachal Haibin Haire. That means Manipur Marillian Naga integration Mane Manipur disintegration Naga Punchin Ba I Manipur Tugai Ba Haire. Otherwise, Maduna Chumbra, Chumdabra, Ibashida, Naga Luching Machingda, Ziki, 5th September 2005, he said, Morung de Yawibido, as a Morentiraga Kangan. Aduja, any question had a tawaba, Nagamarum Pangda, because Kananing Dadana, being a legal abiding citizen Hamoina. Nagagi Apunba Unified Territory Amalera me, Mado, British Lactringida. Aduga British no la abakunda adu Indiana kana tawrba kanda thugai bigre
Myanmar ga, China ga, Manipur ga, Assam ga, Nagaland ga, Arunachal ga, hairiba sigi marukta leibani haireba. Adaina khangning na aigedi yam anti oina hangman nate ko. Naga gi luching maching na kumbiyu. Madudi where was the unified Naga territory? Yes. Masi square kilometer kaya no? 100 highway with the high can is the 1,20,000. Aduki upon Matukar minor later. Magi Johnson and Johnson, Magi Johnson had the Manipur so table make Kohima, Manipur or Ramiti. Nitopan Makana square kilometer, which connotation the Bayam, Paris square kilometer, Yankai, Humpu, and Meba. Karimatam the Hante, Moxacolemi, Hoji listening connotation, so whom could tell it. Aduna Nagaki unified territory, she labor to share na. Population na kaya no. Kunong na capital na karino, prime minister mo na prime minister na traga chief minister na traga kulak pa na kanano. Haiba missing kaya no, capital karino, lol karingani, kayam chow no, katay jagano. Awang de karileba makade karileba no pokto no tuta. Si kumgidaram niko. Kanwanda matamdu da Bangkok talaiba brother mo ba we karige mam laibisida. Ai now akhoi jalurungi witoba ni umai en haina khangna riba na khangang gani mana conduct toraga I am ta kano khara hainingi haibida uncle press conference ta haibiu lana wani exclusive interview tor dia ai chonaga nina waro rakani pulap ki oina haibiu hane phare na ma yam chu phaye maram de naga ki china dune hangba man being naga oi benina waru gani dana adu mayam no wera gadi knowledge oina ba what do you feel I do kon so khangna no haibiu en to ge ba padana phongi am no londa ga do am kanna challenge to wona to de koi bap tamina si naga gi apun ba aduga ajike chumma tauba Manipur disintegration Naga integration na chummi haiba Manipur disintegration na chummi haiba lairagati debate tausi debate to prakati maidan New Delhi da tausi north east chu tawganu jajna international media India ki media television ki media changarum tilalo aduga Naga ki Naga integration na chumi Manipur disintegration chi wapam thoi haibase masi mi tara lepo somda Manipur gi lairiba Manipur kaiba chumde noi tu lali haibase mi tara lepasi nini argument orsi aduga lairik che gari maput amamam bhan amamam punar asi Haidana aina challenge to good pet to challenge ni ko na che ye na bana de ta to na ren haibana te nang na hairi bo claim do isin na ni no ko nang na hairi bo claim do kai bhawo no na nang kai no nang ye la wa me de bo ka ji lo mi kala wa le mi kana na pala mi chang bam thok tar do mo su dum ya ba phajana tawi adu maru ina Nagaland gi pastor amaga headmaster amaga na madu angonda di phangdre witobani mainu tamgi bani Chumai taudana Impal ki Manipur ki gentleman amana debate taushena tauripse good neighbor oinana bani masi yamna phaba mani masi tauna thoga ai koi good neighbor in laisi ana haibadi ki konang da budi Bangkok tagi adu phongorano kholorano paduna haibidu khumorano haidana ko taagi bani ko haidana so mai tawi haibi ga sadi Naga integration chinu chummapurti ko yaseba Chumna ba maram do kala de lege hebnida ai koi gi chai ma sa jwa hai kre chai lising ani hen begi puwari le ba lai bi lising ma tara ni ko mani puda le ri bi si kana ko mana hai bi hajin bra kan no kang de kror kun tra rom sure hai chai ma de dai khang yaman bran khalle koi mete no te tar i bi si hana taram mi bi sing che adu ma to ga chai lising ma tara di le ra kan da khar chaukat pa se 33 AD degi hawe haibna ba constitution ga semnan torpa se aduna chai lising ani khara hen begi puwari hari che adu sigum ma punama ga se amato no ga hojikta kaina na ba tori si kari no haiba kan si da adu gi tu aina roi be thamni ti ai political system chinana ba because of our political system based on democracy on capitalism capitalist democracy da chanjau pai bi democracy da
paisana khomaga magi mi puthok na ba adu mi ki capitalist democracy se asina thon bana adu gumba socialist democracy do oraga di la ba anang ba adu adan ka hana chawna khenabul roi da ba manaba khunai ma irabo na pammi ba adu do oraga di manaba khunai socialist society na bise communist kam ki khakta na te Mhrc na hudok charabasu masi punamak na yai congress na Indira Gandhi na hapa mipsidi socialist na BJP na su yai aruga thai thai mayam Canada su kalai loi na mak socialism ma bisi pamnarim na ba adu ko miki society ma oidabani na ai ne heli ma ne heli aduga assembly da kari to ma na represent hana to gora ai di to hudre hai ba mayam asina chithek nai ba chuhi nai ba masom phak nai ba pot asi oya ba adu bodi ai khoi ki political system se hong tok padi India ki oina India manung da pulur bani ni India di ki tok pa yadri bani na okay pa bo ai khoi ki short term da kamai ta utare mase khoi mayam chi punchil lar ka si ki system je mase thiang na ga aphaba representative tha ba aphaba naga de ki aphaba kuki de ki aphaba pangal de ki aphaba maithai de ki rati kunthra manga se asina miyam na yaba chap chaba humpu khoi amato oina India da thengna menasi India ga khoi challenge sok che haiba na te India ki center na santang makha da khoi hingi banina ai khoi chap chana ai khoi right to lo minasi ai khoi ji ja lakha ma tawraga so center da Mamta Banerjee na aduga DMK ke Stalin na aduga Kerala gi kanona binai na moi chakthung phangi bese Nitish Kumar na Bihar da asumai na ai thengna min ba ma changya ba adu tawrabada da hairi ba mayam se masi phagani adu na ta dana tawraga di hoi hoju kina short term da naga actually now chi noina pami bado yodringa che dai ko hoji kari dok si ga chi khana ba su le ri ko Hebron na pamado mado ko na yo phangani phongai hai bangam de noi gi so tampa ke so sovereign taliba ning tamma taliba do phangni phangwai ko ne ke so haipum thokte adu rubi manung da constitution of India gi manung da leminari ba naga ai koi mete koi pangal koi kuki ai koi aseng ba kuki ko mapani chang pun ta ba hariba mayam se masi gi punna lemina ba gi ama ta kale ba masina short term oiraga loi loi ba da long term da di north east mo ma tawraga lerimina yen mga kum le se masi democratic moment ne ko namdana thadal ka ko to kan ta se ha gunate north eastern gi state tare che no sikkim si auraga nipan che masi gi confederation ama se maga mini parliament gumba ama state nipan sigi ama se maga aduga defense foreign affairs communication currency asina center na India na polerga ai koi raja tare sigi Chaurakna sovereign state ama under the constitution of India constitution semdo aga achoba bigger autonomy maximum autonomy pibe aba apun ba ma sabe yabra haibesina tungi long lasting oida ba adudi mayam sagat pa ma changye ko political movement adu da to mayam changya adudi oibeda su kharo wagan adu mama torga hojike wonadi ai khoi chamin da bya de thangmin da bya de punmin da bya de India na khoi bu han thane yeng iba me bong de bun haire da naga na saire kuki na saire mai te na saire pangan na saire da te kontra nga chne India bo khoi waruri ba asi punam se hojiki oiba need of the hour se masida khoi punmin na da ba ni hai da na khoi center bu sula na ro ya de convince to bam changi okay pabu thank you so much yam phazaba kana tambire akoi ke pabung na warol me amam thambire yamna marui ba haitare aduga pabungi akoi na second na thambi gi besena tongan bo hang me amam haitare akoi yeng kama tama taliba demand justifiable oibra oidaba itself sig explain stum answers stum yaw na pajan thambire ai oza mak se geduna pabung khujik lei ri pa ten tak na roi ba round ne pabung kaino stage da karamba makhan gi pabung na society thambi gi bdo karam makhan ki political arrangement haitare akoi long lasting peace among different communities living together in the state karam makhan ki political arrangement se ami matang de akoi regional political force ma akoi ki community kontra ga manga se masi yauba merger agreement se lan to garabanina masi chumtho aga re look amuk toba review toba yaba adugumba assembly da pukat pangamba aduga jati punamak asibu
amato ina represent tawangamba adugumba leadership ama puthokpa achi changi Manipur di kaibedi yade di Article 3 of the Constitution of India na state amadi state amada haptokpa hapchin ma thogai bang ami hairabasu madu yai haibigo ani madu hekta tawbedi yade aba haibedi mi haladi dani pangani si chumidra adu mi hali hati di hekta haibi abra yade aba aduna 1947 dagi hojik phawbada India da jat kuchu community ethnic class amadi yengaga communal line yengaga state piba union territory piba yaudri aba Telangana piba Andhra Pradesh da Jharkhand piba Bihar da aduga Chhattisgarh piba Madhya Pradesh da Uttarakhand piba UP da haribe mando communal line da adugumba community amagi ethnic community amagi penana ba piba nateba 1947 gi mamangda Tamil Nadu Andhra gi adu haina lejagarbaso India gi ning tamba matung dagi di constitution na chemdok chemjin state reorganized awu yai haibagi power pibadani madu etani time heta togni haibadi Supreme Court na yaroyaba aduna Kuki jogi union territorial phangana haibichu oithoktre aduga Naga gi chumba homeland ama अपन मैम तौने आईने यारोदबनी मदसु ओइथोरoi मिगी डिमांड ठीक बंगम देदना समुद्र मयादा आई बिल्डिंग अम साबिरो हाइबे डिमांड तौबे फंगद्रा नुमिचे नोंचोलोंदि गे थोलु हाइबे दुदि यायबा अदु फंगदि फंगोयदना अदु फंगोयना कोइना नोकनाबा कोनाबा नंगलु दे हाइबे यादे मी अपामदो नंगे सिमो ओगदरा ओइरोदरा अखोय पुन्ना लेमिनाबना फब्रो हाइना सगत मिनबता याजोदरगना मोगी पोतो तुम तौरे अदुगी मरग सिदा ngасai हाइदिन अफाबा साथो नम लेरबो कांदा सिदा होजि थागालकपदा खरा हाइरि बीजेपी ना हेक्ट लेपाके दमता सैक्रिफाइस तौदना सेंट्रल द तंगनरगा होजि थिको इबनिको मसिदा यादरबुदे कोइ मामचंगना तोकनी हेक हाइबदा अवनबा हौजिके नागा की एस्पिरेशन अदुगी मैम जे तोखलिन हाइबनते हौजिके ओइबसे कोइ शॉर्ट टर्म कनो से कोइ सॉल्यूशन से मसी बीजेपी की खुत्ता लई अदना बीजेपी के मथकता वार तवदन वारैदि मियामनो मूवमेंट हाइबिगे मोंदसु थागलेबा अदु खरा सुचुमब्राइन खलेबा पॉलिटिशियन सिंग लेरे शासन भाग लेरे हौजे हौजे लेरिसे बीजेपी के एमएलए कुंथ्रा तरे कुकी के तरे तु थनमगा थम अकनोगे बीजेपी के तरे थनमगा कुंथ्रा दुना सरकार समंग मगा सेमे मोन मयाम सिलेक्शन नबो होनबा तब मैम तानरगा ngमद्रगना अखोय पुलप तोए हाइने हेक हाइबदा खतंग फॉर द टाइम बीइंग अवनबा अदुंबा पोट अमदि लाकनी aduna politician singi role legislature ki role se hoji hoji ki onedi khwaidi ki chawi moi responsible se madu tawhna bi damta praja miyamna taksin ba political movement democratic movement hingsa yauta ba jun 18 gi double jun contractor kumba main changyan ani tatatan haijerip se maduda assembly thogai chi political party mai tha se haiba nataba miyam manaraga अखोई प्रॉब्लम से दिल्ली नोइन थोन बनी हाइदन अकन मूवमेंट नम तौरकांदा अखोई एमएलए सिंगदा दक्षिण डेमोक्रेटिक मूवमेंट तौरका ओके पाबुंग थैंक यू सो मच हुजिक नीड ऑफ द आवर हुजिक की ओइना अमुक याम दरकार ओबा सॉल्यूशन सिंगे हाइ तारे अखोई मरकता सजेशन हाइ तारे प्रैक्टिकल सजेशन पाबुंग मसु थंबीबसे अखोई कतंग मियाम की इहो सिमसु दरकार दे मक लै हेबे वफम दसु पाबुंग फोंदोक पिरी अदुगा अखोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमगी थाजबा मागिसु अखोई एग्जिस्ट होलकान अमुक मागी मटिक मगुन हाइबतारे अदु येंगबे अपाम बसु पाबुंग थंबीरी थैंक यू सो मच आई